Sanibonani babukeli, siyahlangana kuzo indaba zabantu wanifundela zona uChampion umfokaswidi elimnyama emalingamuncwe ibona liyomuncobani inkosi yami. Hawu limunceni bantu bami, yiswidi lenu phela leli. Mangibe senginiphathela zona mathupha ke indaba zethu zanamhlanje. Sifundeka kanje ke zanamhlanje, ngingakhohlwanga ihora lesithupha sinilethela zona mathupha. Sifundeka kanje indaba. Umama ekudala enza amanyala usebanjiwe, ubanjwe uqotsheni, ebanjwa indoda yakhe kungekho wakwayitshela before, kodwa ivane nje yazibambela yena mathupha. Umfokasibiya lesikhuluma ngaye, umfokasibiya umuntu ozisebenzele eJozi Monday to Friday. Kwenzekile ke ngenxa yephutha emsebenzini elithile kwabe sekuthiwa Sibiya kha ukubuyela ekhaya, sakubiza emalenge namathathu ezayo. uSibiya ke ubuye kuwo 1 isikhathi. Uthe mayingena egate wabona into angayijwayele ukuthi kwakhe kukhiwe kuzekhiwe nebhakla. Wabe sesondela kuSibiya, uthe mayifike eminyango wabona ukuthi ayikhona konakele ngaphakathi. Ngobuzwe ngesililo somkakhe ekhala ngawo lomkhuba, akhala ngawo mengabe benza inkonzo yasekamelweni. Ubese nokha kabana ngesankahlo wabuza umfazi ukuthi ubani, azange aphendule uSibiya kodwa uqhubekile wanokha ngesankahlo wazovula umfazi. Uthe mayivula umfazi wathola ukuthi uSibiya wabe sethwala izandla ekhanda ngoba phela konakele ngaphakathi. Wabe sethi uSibiya vula umfazi. Wathi umfazi awu baba kodwa ufunani ngalesikhathi? Wathi hayibo uvula mfazi. Wavula umfazi. Uthe mayivula umfazi wafika indoda ivele ngogaga ezingubeni. Wabe sekhala kuSibiya wathi ayikhona konakele la ekhaya. Waphumela phandle uSibiya, mayiphumela phandle wakhiya. Wabe sefonela thina ke bezindaba baseClassified ukuthi hayibo masiphuthume phela sobheka ukuthi ngabe kwenzakalani lana ukwenza ukuthi sizizwele indaba kuyo uSibiya mathupha. Wabe sesibekela kuSibiya wathi umfazi wami kusho ukuthi kudala engifebela kodwa ngiyaqala ukumbamba uqotsheni namhlanje. Engako ngibizeni ukwenzela ukuthi ngibe nabo abantu abawofakazi ngomngami noma yini engiyenzile kwesathi hayibo Sibiya ngeke phela. Mawuthi noma yini oyenzile ungambulali phela umfazi. Wathi namhlanje ngiyamnquma lo, sathi Sibiya ngeke sesikhona phela manje. Wena nje lungisa indaba njengendoda. Sabe sesizama ukumehlisa kuSibiya mangihlabele phambili ngalo lolu daba. Samehlisa umoya uSibiya, sithe masibuya indoda isakuwo phela amashidi kaSibiya ngoba phela kunzima ukuthi iphume iyoqoka lapha yana abantu nabo basebekhona. Sekuphume nomphakathi sowuphumile sowuzwile ukuthi hayibo uSibiya Nkosi yami usedlelwe. Indoda ke emashidini sabe sesingena ngaphakathi ke sesiyihlaba imibuzo le ndoda ukuthi indoda wenzani emashidini enye indoda. Yabe seyiphendula ke lendoda yathi hayi mina lo mfazi lona uyena owangilandelela ngagcina nami ke sengithatheka njengoba ningibona ngilana, kodwa bengingayona into bengiyifuna ukuthi ngicine sengidelela uSibiya ngalendlela esengimdelele ngayo. Sabe sesimhlaba imibuzo ukuthi indoda kusukela namhlanje kuzokwenza njani ngoba phela uSibiya uganunu wabo la ngaphandle ufuna wena udabula amafu. Wathi hawu Nkosi yami ngicela ningixolisele kuSibiya, ngiyazi ukuthi lento engiyenzile ayinhle neze ngoba uSibiya phela washaya inkomo kulomfazi. Sabe ke sesikhuluma ke noSibiya ukuthi hayi uSibiya ngcona uvula icala ngalendoda. Kodwa ke sabe sazi kahle kamhlophe ukuthi phela likho icala lokuchithela umfazi. Uyovula icala afika athi indoda yenzeni, ayidlwengulanga lendoda bavumelene. Sabe sesimthatha kuSibiya sesiya naye emaphoyiseni, yasala leli shende nalo liphuma futhi. Samsemaphoyiseni uSibiya wayovula icala, afika amhleka amaphoyisa dawu alikho phela icala njalo labantu bavumelene ngithi. Waganunu wabe ukuSibiya wathi uyofuna le ndoda kuzayibulala, etshela wona amaphoyisa mathupha. Amaphoyisa athi ungayenzi leyo nto Sibiya ngoba phela wena osowenza icala mobulala lo muntu sokubopha thini. Into ongayenza wena ukuthi uye kumfazi ahambe ngoba phela sesibonakalisile ukuthi akathembakalanga kahle kahle.
Wabuya-ke khathele udaka uSibiye njalo, samthatha sawumbeka nathi sabe sesihlabela mgama-ke nazo indaba sibuza ukuthi Sibiya kusukela namhlanje uzokwenza njani. Wathi uSibiya ngiyawuyeka umsebenzi. Njengoba nje ngikhuluma nani i-depression sengibambile already, ngiyawuyeka umsebenzi ngizozihlalela endlini kuze kwehle lolu laka nginalo liyothi ngehla ngibe sengiyaqala-ke ngifuna umsebenzi. Samshiya kanjalo uSibiya, sabuyela la siphila khona. Isho njalo indaba zethu zanamhlanje. Zimbi indaba la ngaphandle. Abantu bayachithelana, abantu bayachithelwa, bagcine sebethatha izinqumo ezimbi kakhulu. Uthola ukuthi umuntu usebulala umuntu osenza izinto eziphuma endleleni, agcine sekuyena manje osejeza, ejezela. Uyabona manje ngabe soboshiwe, sowujezela izenzo zalabaya abantu labayana ebekufanele bobayekile bazidlela uNembeza. uNembeza uyena phela ophanisha umuntu ngendlela nje eso. Ziphela lana-ke indaba zanamhlanje. Sizophinde sihlangane futhi ngokuzayo. I-champion leli, iswidi elimnyama imali ngamunca yinina liyomunca obani. Ngimunceni bantu bami, ngiyiswidi lenu. Danko.